Pozdrav ljudi, ovdje je Stefan sa kanala Stefan Show. Danas ću vam pokazati kako da instalirate Fraps. Znači pišete Fraps download. I samo malo idete ovo Fraps download, drugo. I idete download, alternative download. I evo, sad vam se instalirao Fraps. Prenesete ga na desktop. Ajde, prenesi se na desktop, ne moraš se napraviti, ja ću ovako. Evo ga, Fraps. iGrage. Next. Install. Tako. Još samo to malo. Eto ga. Completed. Close. Evo ga. Fraps vam se instalirao. I uniđete u Fraps. I evo ga. I sad ne znam li ja mogu snimat preko Frapsa. Screenshot F10. Ok. I eto ja sam vama pokazao kako da instalirate Fraps. Znači tu je Fraps, ja sam to instalirao. Samo da izađem, u stvar neću. I ne znam što da vam još pokažem. Evo pokazat ću vam još. Kako, u stvar ne. Još ću vam pokazati kako da instalirate, evo. Bandicam preko kojeg ja snimam. Znači idete do download. U stvar evo pokazat ću vam kako da instalirate Photoshop. Evo, download Photoshop free. To i vidite. Tako, sam ću da prevedem sebi ovu stranicu da Photoshop. Znači, tako ne mogu ništa. I idete vamo dole i vidite preuzimanje. Photoshop download. I samo ovo vam mora pisati, znači mora to tako, of course, ja, installer program. Znači sad piše da se program instalira. Evo ga, ide, ali nije baš sporo, kako da kažem. Vama sigurno jest. Ja ću sad izaći, znači kad vam se to sve popuni, idete next i onda finish. Znači ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se u